Yay, and Mamuina Quaba. Na Mennim enie, and na Mennim ni dia na Asabee nie. Asabee nia na lipu nie. Lipu nie dia na brown nie. Atena se. Abusia, na eye adwa da. Kuta won sabo so me ne da to so edu enene. Bosum we de be wuntamo. Edremerika ba. Enim ba bi ekọ eka wonko na nka aso ho. Ka me nko so ye bode bi din. Nti eye ebe so sesi ama ho ato. Ti bosum me ne be so a na ebi mo ezo so aso ayehye. Me na ne kan na se mo so won tom kwanti wosi Sunyani de. Ka tom kwan a wohun sese kumasi asetena ne nkna asetena nya asem ketua o. Nti me na fie nko a wo ya akora na didi wi aye mose wo ho. Ade am na kire ne sa akora didi amen na okotire betre no ntena fa ho. No ne ade ha ne papa. Na abusia eno me pesa me ka asem bi ede kire o. Na asem a me ka kire no enhye da nwa pi nemom ode to ukotodwem de bobra ebeboa wo ebeye din ebeye papa se obedwene ewo tirim danse obedwene wo wano tio enkomo na me ni wudie no eye o misi tie niye ebeye papa se obedwene wo tirim sense obedwene ewo wano unim ewiase mu ade ba ko anipa ntimi predict ewo ho ye bema se one ne yere beda obia ni wono mu a o plan anaso o ka kire na ase anasa ne yere se mepese me no wo ba be hu oba ne se mafa afuro ansani abehunu se se bema one ne yere ye den eda anasa se bema one ne yere na ne yere ya den afa na chi tie enkomo na me no di na very deep. Adie bia ebeye yie no enti na mpanyin se edan se ekura yesi ne dan ansa ne ayedai yesi na ye yie pie adenti ne yeka ne sa because bema boaboa ni sika no anasa nipa opeso sida no oboaboa ni sika no ade hyedem ansa na mrepa no so a wantu be nwa so akoto asase be nwa so atwabra so be nwa no asidan wa mo obi amanye o wonu obi ankwadwene ho ena wan kan wonano wasida ne dam no ayi apia bontene enti eyese obedwene wo tirim danse obedwene wo wano enti unim mi wiase mu nyina de a mempe eye nipa oya de a okasa bebre nanso ne actions esha enti mempe nkomotentene name of the mepe action enti said de wu na opesa wo ye no saase na edai na ye die if last week ending na me saase na me no wo saase sem me empower am wa ye bibi tie empanyin se me ye na ma ye na ma nya anya na edai enam procrastination emoto emfa hwemra abu akokwa chi wo se kira mesimi dan odene saa ne suto bread ye junjula ya yasimi ba ye wan si dan no afenu onya ba bi nya dai enna afenu onya ba bi nya dai enna eye saa na abrabo ne ye dai etie you need not to waste time on what you want to do so wo biribi a wo pesa wo ya men sebre ewo ho America sasia fa wo popo eye de wo pesa wo ye dai wo ye no because au brofuka sapa ba ko eye me de atu mitirimu pa lepu eye the earlier the better
the earlier the better. On say kasa de pa. The earlier the better. O sha se eburu asuo ntam a wani ye dai. Kokko. Enti dia wo pesa wo ye no. Sha se ntem. Fra se ntem. Kanya wo ho. Na make sure say you are going to provide resource but nothing else. On say anytime bia wo gina na wo kan wa asem obi be ka kire say ma brechen ebu ya wo nti say sikafo ni bi dodo na aka wo kan wa asem no wo se hwe mo de say mo mre ma bre ye dai e chen what you say o se ma bre e chen e sa na brabo no ye dai e tie e kire say no matter your story obi ewo a story more than yours. It is yes lies obi anka na asemu obi be ka no wo wuntimi nya dai enka wie wo de na kra ne swa enu ntina yase ukwa hospital anase okodu police station ukodu prisons ya na wanunu se wo yes ya de ma ne swa obi onim da wo be dai obepie what you say wo see ya man 10 years wo bob na wo court dam no judge ne to on wo se mo mfa ne nko mudi ni kodura na rebe chekere ampa ukodura na akoto se obi so o twa 50 years enti wo 10 years ne se obeba se si obi ama ne 70 years enti se wo 2 years na ye de ama no no kura ye se 18 months o se no se wo beba se si wo de ni aponji case wo baba se si obi ya jeli no 25 years one day wo ko nyina wo se we dia mi ko mi ma bia mi ko wu okodure no hu si sentence obi life imprisonment because onipa no 50 years ya sa jeli no 70 years enti obenya 120 ansa no ayedai wa pie na beto no eno ne asem a ya na ye ka ho asem no enti mesraw obi ewo a story a chen wo de no obi due to obra kwanto na wonamu no wakopia fiase no wasan aba eno abemeki wo wakwa fiase onkwa fiase enti what is preventing you from making it in life edi na esi wo kwan I just say you have no excuse. And this is what I want to tell the whole world. The person me catch we are seeing and say, when it comes to success in life, you have no excuse. Only excuse will be ama. The entire one ye. Obi yatana ni chen. Obi ya na bro chen. Obi ya no asene. But that person has been able to make it in life. So, what I will ask is, what are you doing? Otiwano, oh yeah, day. Adiana, oh yeah, day. Oh yeah, with your own life. What you say, oh my papa no my wabro. Obi ba wiase wa nya maame nya papa. Obi unim baby otimi for so ye make yes successful in life. Or for so yes successful in life when na ye twitwa na nan ne anu nyina. Meboa. Somebody is disabled, but nipa no has been able to make it in life. And you are 9 sir, and I will be my excuse to say, Medi abrabo no mabobia anye yie. Dabio. That is not an excuse. Umma me sanhwe so de na say wo de sa asam no atwitwaje ho a enye yie. Emfato ho. Dabi bibia ni wono mu a wo de be ye mfato ho a kire me wa abrabo mu ye nti a wa anye yie a magye adi. And then so far as wo won kwano, you can make it in life. This is what I want you to know. Enti kasa bebrebe no
yɛntwa so na mmom yɛ ɛma yɛnyɛ dɛ yɛnhwɛ. That is what I want to tell you. Mebɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ obi wada abɔntene but ɛnɛ ɔka ne success story. Obi yɛdidi ahwie di aka agu ne so but ɛnɛ ɔka ne success story. Obi ɔdi bobo ana sua adeɛ. Obi ne pam no ɛma ne kɔdadan a ɛyɛ mprɛkɔ buom but ɛnɛ ɔka ne success story. Joseph was once sold out but actually ɔbɛka ne success story. Wonyɛ nipa ni bi ana woyɛ bia o adan no obi so ɔbɛda abɔnten wɔ nkran bɔɔbra ɛsi ne yie na wo de wakɔda nkran abɔntene na ɛnsi wo yie dabi o hwɛ deɛ woyɛ na yɛ ɛma mfa so ɔnyɛ dɛ ɛmra so mene wawie nyame ɔnsira wo ɔntena anim nkyira wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ awia mebɛhyɛ wo gyidie ma abɛto gyidie mu yawie repu sɛ bia bɔkɔ sɛ tɔda ɔ sɛ yɛhyɛ mu nkura yes sɛ bia bɔkɔ na yɛ dwoada yes nsɛ dwoada no yɛ special day. Oh yes nsɛ me no nsɛ meyɛ kwadwo yes yɛwɔ me dwoada nti yɛ na dwoada no yɛ special day ma nti ɛba saa na woma nsɛm dɛ ɛkɔ atiefo no tirim a yɛ na mafili yes sɛ yɛhyɛ wɔ mu nkura ntimi gya adwuma de yes kɔyɛ obi wɔ hɔ a wanhyɛ ne nkuran a wɔayɛ sɛ akyɛkyɛdeɛ no yes wamfa gya nto n'akyi pɛ ɔnkɔ gyina faako gyina baabi ogyina na kɔ anoma so wantu a yɛ dɛ ogyina hɔ nti na ɔwɔ sɛ wotu na akɔyɛ adwuma ɛsɛ wantu a ogyina hɔ saa na ibu bɛ no yes former president Rollins bɛtɛ wantu a wobuada ɔne ɔsɛ wantu a wobɛgyina hɔ me pɛn deɛ nkyɛn wobuada yes anoma so wantu a wogyina hɔ ɔnkɔ baabi a yɛma obi biaa yes especially yɛwo dwoada a nnɛ yɛwo da kwadwo ne adwoafoɔ no me nuanom kwadwo ne adwoafoɔ no special greetings nkɔma obi biaa yes me ho so ɔdene sɛ boɔ medase me ho so ɔdene but adeɛ baako bɛ adeɛ bɛ paa na yɛ ɔyɛ wɔ abrabom ɛto wɔ yɛ ɔyɛ paa abrabom ɛto wɔ yɛ ɔyɛ o ɛto wɔ yɛ ɔyɛ adeɛ bi wɔ hɔ nom a wobɔ mpa yɛ sɛ ma awurade ma bi nto ɛto me personally so adeɛ bi ɔsɛ yɛ obi wɔ a obi bɛn wasɛm bɛtumi ato no ɛbɛhaw na deɛ yɛwɔ deɛ but when deɛ ato deɛ ɛto wɔ personally asɛ ɛbɛyɛ wo ya wontimi kura fa nkyɛw agusia me lawyer me nyanko redi yɛ da so yɛ me saa wɔn ɛno na wo deɛ yɛ but adeɛ ato nipa baako a ɛya paa ɛyɛ ntwato soɔ ntwato soɔ de sɛ ɛyɛ ade kɛseɛ ɛyɛ papa sɛ nsɛ ade no wonim ho ɛyɛ o na yɛ de asan ɛyɛ o papa repu mese ɛyɛ o ya ntwato soɔ ɛyɛ papa yɛtwa asɛm to so a wonim yɛse susu dua kyɛ sɛ yɛapam atadeɛ no asɛm ɛne ho pɛpɛpɛpɛ ɔho sɛ deɛ matadeɛ sɛmi yɛde ahyɛw afataw ɛnso nte saa dabi yɛbɛka to so abrɛ wonim ho hwee sɛ wodi agorɔ ho wobɛtuma no magorɔ wo ntwato so timo bitim kuno because you were what say example you are obanum adura ko prako pe ye say yede krono ato so ye de rap ato so ye wo adwuma mu ha na ade ayera yes ne de nyame aboa Sompa de ye nya bienti o CCTV camera ye wo CCTV camera du be fa de wa ha ye ko hwa ye be hu de ye ba bi wo so mu nika na manager kro te ho 24/7 no hwe de yes enti imagine say bi ni ha na ade ayera na de hyewa eye obia na free ni fi aba yes we integrity a ukuta ketewa bi no yes ya ba be say no me na meka kire de kono to so me na meka how we be say different one account no nyame because ya wa de bi we to so ahun ji nyame ji nyame asan ye hu say we na ye yes obia ni obi eno say we hu na asama no anya de amansa mankom ansi a eno ano say de okay ya di rep ato so e de na obe de bu charge say ye onko fo be ho ahun eno kre rep nye but ye obi muso ahun genuinely enye ono enye bi okwa anya rep ni to no so aye ntro bi na etwa to no sha
ya pama tade na asaw sɛ sɛ yɛ wɔ no a woji wo ho no yɛ obi wɔ hɔ hwɛ titiri sɛ wokɔ nkwasɛ na ho ɛhɔ na ngoma sua wo fam kakra no police ni bi wɔ hɔ no ho gya sɛ nkronkuto no dino asɛm ba ɔbɛhunu yɛ de wo kɔ court wanya ntuma yɛ de batum yes enti obi wɔ hɔ a ehu no no wanya tum sɛ wɔyɛ bi wɔ hɔ no wanyɛ na so wanyɛ o nti yɛ dina kɔ gyina court they are training statement ne they wom wanya tum wanya lawyer wanya bi abana nka ma no anyan mfie du mfie du num aduonum mfie num yes na afe kura ya say your life oh yes me de bia de mbɔ ho pa o wiase pa de say Asabee me record mu sa de bi mbɔ say bia ya tematum me police station me person me case ko be police station ai police station nti me utia me na ko mbɔ me am sa pa o choose kafra me person me nya case of police station kra se me ko police station na ye bia obi na haide aye made yes na wo wo mo de na ekɔ anu kampo me person bi kra me to bi ko be fa made na me de obi akɔ police station me nkɔ pɛhwe hɔ ya bi me hwi ni hɔ hwɛ me hwi ni hɔ nti ntwato to de ntwato so me o mama kai wonim ɛya na nim guasie wɔ mu no ɛno nko a o ɛnim guasie na wɔ mu no o ɛno nko a yesu ano na abrante bi ni maame biti ti maame no ne maka ho na abrante ne ka ho nti ɔyɛ nkwan a sana ne ka akire no wakoyi yimu na ma yɛdai awi na mo de sɛ boy no no we ya no waba no wo mu huru no na mo twetwe no e ka to ne bro ka ɔsɛ no konfu eku no afɛde la sawa maame no ne ba no maame na kɔkye no yes ne obia ni fie oba ya ne ba keto ne se ona na no afosi asɛ sebi ay okraman a onya bibidi na no nyina afo wadi ama na agye ne nsa no si ye medibone no pa brand to say fa che me nti asem na wanya hwehwemu na Asabee u petu na ukoye ne ntam ko kase se ne sensi a udi agora udi asem kase ato bi so a oh yes wo be mo bi ahwere ne nkwa oh yes chese enkrofo de nsam ato nkrofo so ama eno o ma ye pe o ye fra wo ntoma bi ama ne wa ye pe o twitwaje wo ho a enye yie o twitwaje wo ho a enye yie o ka wanum asem bia ye ni asem a wo be kan wo betimi asan wo ho ya pa yo he awiai wa wutie me na ye de asem ato so pen I don't mean it. Yes. Mama say me ba be show obi awrewa na say me be kai obi yaw. I don't mean it. Yes. Enkomodie ena yedie. Enkomodie ena yedie but fache sana mekano ode fache because serious papa chese yama no kure ne ntoro ase sana asem ne tie kontompo ai enne no kure ese ejina hɔ a yentimi enka enye wuwuni ani yentimi nye de ono so eka no yentimi nyi nsi bone hwe wunim ade ne nya no kure o ba sade wasie nya abotre ayi no napo na sometimes wunim eya na de ahomete ne se nipa ne ka asam na to so na ho he utimi hwe sade wo sika asam no asifu se ase ohun se wo ya ade no ena wo twade ayedai bra yemfa nipa kum nto so da wo na ye de o se ti se de okay yemfa akro no ye de awudie to so yemfa akro no nto so da wo awudie no ye de acha okra no mfie se ntansa ne bo yemfa rape case nto so da wo
When you say rape case, Yadia talk 7 years. Yadia talk minimum 7, maximum 25. I would use And yeah, is now aside say you don't go to prison you can bono. So but trauma about from society nim. Trauma about famo. Baby out say baby out free. Brawen yes one aqua fefi akra ketwa. Blawe. Sofu we you. Obi akra person no benante. You will never for would disown you. Obi no person or no benante. Because at the end you dey to so no e abususem. Because obi wo say ne busu ni di wati. Wo na abranti na nam no. Nyonda ko yesi no. Brawe nye we no omuso ko wi a eyi papa we eyi. Ha! Get we no omuso ko papa ni fie ko pepa won ma ko wi skani oti ase. Get we no ko wi anu. Yes. Tantanta yo. Mo de beto so gidigidi. Tantanta yo. Unya one year bia but in church so there ya. Hey. Ya. Ene me lo na menya nko widi anu me fa nko search. Ha! Tanto so. Asabee Mennim wo hwie o. Aya no ne friend in twato so no. Mennim wo hwie o. Ah. We Joseph die no. Oh makai. We Joseph die no. Ah Joseph. Wu ma me ne ho da o. Potiphar yere. Wu ne ho da o. Be ma me ne se wa be yere ne se wona ne be dai. E be da. Hwe. Na yadwa kwakwato ne ajeli Se wo rep so o force ni pa nanda. Hey. Masa. Ya guro. Abadwuma. Na sika obi awie sika e wa adwuma ne de ato so sa wo no wafa. Di imagine so ko wiade. Hwe oma obusuafo trauma on be fam. Hey, obi na se ko wiade o. Ayi me ofa ba ko bi. Mennim ne free. Oja school be si ne wan ko school bi ntwanto so. Ye ko the first day na musu so a teacher for any team am be adwuma o mu fie mo. The teacher ni ba ko bi ko san su ko ma no. Ne dey nsu ko ma no. Ndi ye ba ne nsu to. Na ye classroom ba ko na gate no muntu mu. I think the P6 say yamfo I presby. Na ye ko wura dan mu. Designer chance ni ba bi nwunu. Na nsu afa ho. Ti o nsu afa ho ama demo afo. At demo na afo ama Monday no ye koy no ye ko Saturday. Sunday nsu na ntimi anwe. Ti Monday no nsu nda so bi o class o. Eti teacher ni ba no buta say here for never class or more than so good class ya no. The first person busa ya no. Enti ye senior ba ko bi. No so oteben school mu no no so aye compound over say that is you. I no catch teacher ni say about to say ye me offer na ba ko bi and half ba ko bi madu. Ya na ye di in school kogu classroom ho. Tio. Ai. Ye na di so classroom ho. Ya bobodi ni. That na ye was class 3. Me I think me no ejina pe. And that teacher ni be frɛ ya ba ye no. E no ma ye woro ye squat ale. Na mo de pepa nsuo no. The entire nsuo nko o ma ye pepa ho. That's right. The whole classroom. E di squat ale pepa ho. Pepa ko sensu pepa classroom ho nyina. Yes. No jai. Nti ye kono obi antimi cha talent ko kala na ye dey asai me ofa no free one si class mu yi mo say their teacher na yent no why traumatized si ne wan ko school bi yes ntwanto so na we ni betwa to say ye na ye o kan ne say asai deliberately ye ni asai dai dai asai nsu agu class mu and teacher ni bu fu ye that's right one tea story say na ba bi nwunu na dwan the way kan na ana de en no gidi ye ntwanto so besi ne anko school bi media na me school no mani so say obi o ha kola bi o ha hu ade ke to bit manager school unim say amankrofo bebre atu agya omo bibi pa wo omo kromo bebre kwa amanfo bebre atutu bata not because of anything o entwato so no unim so bi aka ne ho ntam
ntwa to so ye twa to ne so woni kura mu nti waka ne wonda won se ebi makoye ye o ebi mu kura to kwan no akoso o mo bra ye o but they will never waka wa vow se on return da baby this year kwada ne baby akwa ntwa to so nti wa vow se on return da never owu a baby abebeto bia eyempoyem because radical ye be radical no society nim nsem ye be ka fa no ho you dey dey sabetre so obi kura bo na sabi nsati anyepe mo bi wo kura Asabee onye otipen o abrabom na odin sabetre so keka asema emfata nti because asem bi obi aka enye no kura obi asada obi akwa bo na o say yo ntwa so bi wo ha ho eye nipa no dia wo ka no onim the real issues and otimi shada say sa papa we dia obi tibi twa ntro to obi se me hu so ode aduro esuna woni mu esuna wasada and woka and obi so ha na dwen say ase entwa to so atete nkrofo bebre busua mu obi ni ma wen kasa so twa to ntira ai twa to so ya papa very severe ha ade abo man ade eti mo bi koku ne ho ade eti mo bi koku obi but ye obi wo ha na utwa asem obi enya no me because ntwa to so obi na obi ntematete for years on kasa na ho da yes ni nyina ye say obi ka asem to no so obi atwa ntwa to so deliberate wo say that kasema anini mo twa twaka bia enini ni twaka bia ana waka to no so enini ni twaka bia ana waka to no so yes enti ya ntwa to so de ya adwumam yo obi wo wan adwumam ya yinadi because us in 2020 dabi asam na ka ye nwunu no kura o enti de ye kafa wo na no ne age adi ye yi wadi a wo se obi tifie because of on say be hu no kura enya ma bonti emnyam mi hu aso no obi na asada akokasa asana me se wotira anya ye kura empie da sade na esi onwuma mu wotira anya ye empie da ye onwuma mpanyifo ni bi wo ho ahun hwe so obi be ka asema ahun o ka ya mini mpanyi bi wo ha asa sorry ni adwuma na say o colleague we ka ya ade na o be ka to no nanim say me nipa ne ba mi busa na maka say o na be ka yes say na be ya hwe obi wo ho no mu a onsuro so otwa ntora to ni nua so dabi winim say it doesn't matter say ya frɛ no onu anim say asɛm na wo ka no enye no korɛ ba obɛka soro aka asase sampa ohun sɛ wo ye enso no oboa yeah ebi mutimi ko dia dance krumu court ko twantro to obi so o awonim sa asem ne ka wi a ede nipa ne be kɔ afiase but obeye yeah obeye awiai wa ye twantro ato so ya ka ato sem afa wo ho na aye wo ya besina ede so ya wo ya ma yeni nkomo obi aka na asem wi ame won pa ya mebo ma yeni nkomo na yenhwe the outcome oni say ebi no mo ho no mo aye twa mo asufiri wo mo kromo because of sa asem ni nti ye zini trisu musuo mi wai enye no kre nyano kre me se bibia ni abrabo mu a ya me yasene ntwato so because I come why I come 0543 989 0543 989 and 0247 989 0247 989 0543 989 yeni nkomo e wo fia atosem a obi aka to so na yawo ya besine hello
checking here, mame, Lipu. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me pacho onye. Me pacho Yesu adom na moto e. Yankopon ada Roma. Ya da Yesu adom. Chese. Me sam ni ya me nsa. Ye ni nkomo. Me pacho di kan. Me te wa na me ba ba se bi frɛ me sɛ. Me mra. Na me se na yima wo hefa. O se na police headquarters. Na me police headquarters so di ya hwa ma ne. Mama bra. Ela me koye. Me koya is the handcuff agumi bayi sa. Adoya mobile money wura bi say obi abeyi ni sika egane na me ba no ene ni pa protest ase e ba na ni. Ya beka so be din chia chenile. Na me say na me enye no kwese mbare na African view. Enya jia we chia kwesa no. Me ba wo. Ya to beka na African me ne kwa sorry. I'm the only cheers, got an Amsmith born pie, I'm Smith Nabo. Me papa from born pie to Nabo. Could you believe send German man and it's a home? I don't quite you on a number. And I knew also you and also we are Casa, Miss One, I took the video with that chair, Miss or if I post up the one, and I'm sure when I said that. Who we are to instead of Empire, I would not be the come. I said, I made you one, I'm telling you, papa, if you go, enemy have that, maybe you can for one more. Enemy have that, I said, no time, last time, yeah, now with your space FM, when I'm in space FM, a share wall. And I'll do town for to change me, sister, no bit to me, yeah, papa, and another that, papa, and another that. You're back up the card, you're back up on the ah, the waiting, I'm nearly Mr. City. Once in yes, sir. They say, Mamma, what did I say? We are young by yeah. Media, Obia, my family, 7 and you be uncle down. Doing cut of force. You be up for that. Chimney, and Sri Lanka, last minute to me, when you pass for this album. I said, my canon. Ya mieni me na ma ko e pompe. What's that? Hey, ya me na me ka kire. O sai wuti enye ye. What's my media of far Bible? So you be china baby matem na me sa ho street manager say na na say you attend them say make home to be wo ti be so say be make you matem am so me far Bible. Am so me ko ban am so me ke comment am tomato me ye. And then sister no kumia no it's no just yesterday on now no be say and there is some America and I'm saying some America there be so go say urade so and thing come to show ya dear who we are for no come to ya so first one America me ba ne dey no girl na mami wo asem we won take we call ya me go na mami no wu ikontompo sa no money headquarters for the video here. Omoji no ma che no moji. A police for no go headquarters for no. Yes, na no mo here. So enti no yo bi dia. No wa she here. Me da say. Me da say. Me say he obi timi pomatade no on. Se de obesi pomatade na hye wo no. Se de obesi pomatade na hye wo no. Hello. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Na pomboko. Iho nyankopon adom. Ye ni nkomo. Mpacho asema moka no. Me ya twebi atome so. Ama fidi kura mi ntimi mfidi. Mpasa me motia se Ghana mpanyimfo wo. Asema ba, esa mu ye investigation. Efihwe mu ye. Wo no. Obema ade pebo man no. Ade ebo man. Tenipa no ye na no sugu nyankopon so a. Tenipa no se wodi tumi ko firi soro de si foma. Ya me betima twa watwene. Wodi di de. What is a nipa wo ye wane. Na se wo ka asem to obi so. Na se wodi tumi ko pil soro. Wodi se nyankopon betim. Yes. Yes. Say atura mo try to say nipa no so nti. Me say ba ka bia to me so e wo do ma ma su a. Ntimi mfidi. Asem so nya no kware. Ama wo sedem. Me sedem ntimi mpie. Ade no so nya no kware. Kam ye mi subu nya me so say nipa bia. Kwaku. Waka se boni afa me ho no. Nikita Bible. Masa. Masa.
nipa wa asem ka o Ghana payimfo ese asemba omotena se pa hwehwe asemu ye se ade wie ye nokwara na nokwara ye ka to nipa sui na mennim se motani pa nokwara na mennim nse ko ne asembo ne se no wo ni pa ba wo firi ni wuda mu kura no no me baba masefo so se mu ye nipa million ha na mo gbe sa adem bone no to nipa de so a ya bi twa mu nyina aka ta mu nimu de me da se baba ka bia to me so mi mfiri ya mi hye mu ne wo asem se nipa bu o me na me ka kire wo me na me ka kire wo aduma hero mo la ila Mungkin sama mu ya sa no mu ba fa mu wadi o nyame ani ya me ka mu wadi me da se nyame hira wo so hello good afternoon sir ida masinu mu fa mu ye ni nkomo boss just so de nya ya enya izo ye woni be ni obi am bi tremi roba ami ono ma kula police ni ba ko mi ko soma na obai so de na ho mi yi na o be ta fi na che obai na mi yi obi na o fi mi gina nchen so bi say o si se bia afre na ka se me sisa tremi toma na fo en trato so kasi ya pa tremi mama vo se sai o dia o ami de den me busha vo yo mutinya mi ti wono mi te me hon ko vo ni yo muti wono me ko to ti mi na mo video on fine de na wa se no me nje ya di mi question ka mi anka san ka mi kon ko ka mi sa ko to mo video na ni pa de point to so mu ko ken twa to so abodin pa won se de ye poma tade na se wa ma enu hwan ya pa enti o ya so ko na mi follow nje to so wetin ya ti mi ko na mama wa chem channel so we no chem channel na ka be fa so te be ya na be na djuma me kan ya o ye ya wan mi anje ni papo no but me bi de many suspect so bi na o bisu bi ba vention ko bi nchen bi ko na disa se ni betum se be ya nka o be se mi di kura na ai but na me no ka the police ni no na ni mani na mi ko no o mu yi o mu ti that's right and so na me ka say won ba bia o ko se sade mi free e adia woni mo hwe wo se sanwi enwi kura enwi wusi so hu se nipa nwi ye toto wo hu bi what bi mpani nsam kura da enso ye ka to so wo ye me bas ni ye basa na me kwa basa me bia bejuma no o re bi o ku ko won wan tia se wo do de 2015 this mo de me je that's right preme from obi do so pa no wo mu na tere no me ti me mani pa sa no man na me marketing student pole okay oma pole okay sa no man na ti me ma po mi ama mu ti ni pa ba mo ni pa ba mo na o mu su se bi o mo to ma bi kweti ye da atuno so de bu mani ma na me de nyama ze da de na ntimi answer de an kwachi me da se so de kwachi na nka o mu ni ze nya nya no kokora nka sa nka ebe ti bi sanity me da se nyame shira hello hello yes sir good afternoon sir boss ye ni nkomo na nsam wo ho nsam de e ka se e ka de beche so ye betie ni nyina za na ade achi me de Mr. Kusini fefi o hini jan okay boss ye ni nkomo na ade ya pa me de ade ba ko bi so ho se enka asofo o mu piti fa sa ne ma no unu se etro ntato so otro the Bible mu koma e fe no wo hyeman okay because ebetima bo Sunyani kuro ni nya se ma ko me na me ka kire wo so but ese yem kan ho ni ajama da so ba men kwa na mako mo jaman so de me che se mi hen sem bi pa asia se me ka bi che ba boss me se me ma me papa ni na wu ntem me ne mo fa na tie apanda me ne mo fa na ka yin so fa ko ba bia wa yare hospital bi ko kan ba bi ko ba me ne ko unni mi se me o fa no ko wuto me na so no ewie ke mba mi fie fo se yo fa ma me goat na makuku no na me busa o question se wo ti obi wo goat na se wo de mawa de pa no ki ku no dabi enso so o ma firi mu asem no na ade ba ko te wuni maame a wa se me ye wo wiase because maame na wo kan te ne ba na ne mo fa na tan ko fa cha nya de antu no so da so nti ma tan twa so de ha me ma no wo te
senne na mewu nyankopɔ tumi kasa ho na menya nkwa me meka nyankopɔ ma membra ba bia wɔ me ba me kasa no ho da because yɛ de cha nyankopɔ fa nkyɛ bronsam because yenim de wɔ ne bronsam dem timi so me bronsam me wa ta ati wi so ɛne sa ma me ama me nua so me bronsam ma me nka to so die mata ade yɛ wɔ wiase na so so opa ko sunya prison ne ko busa ubu o wa nkanto so nti dem sisi ameka sɛ nkanto so oji fo nya sɛ ba ma me ne kan o ka charge to nipa so obi kokot awie obi kokot ye de ni dia frusa ne remand ya wada enye remand ketwa all because of nkanto so ai nti di ba bia ya ena ya na ma omo nkwa aso ka ke mo bodua no e ka anya me ntira because continent na se e hwe e ma ka de me de yes ntira amen so ni ma bire ho a has been but and mena so that so no kasa fa ho ma nipa eja ta abone no say no ye heda nkan no bebiri wa so ndem ti enne asori abekom bia ta so make ko ye adwuma wa so ndem ho me boa ye adwuma wa so ndem kan e so to nipa me da say amen okay number is 0543989989 0247989989 hello Papa, good afternoon. Baba. Na pomboko. Nyame adom na wonso. Nyankopon adom. Papa ye ni nkomo. Introduce the papa ya papa. Last 2 years. Obi ma 10 million. Afu transfer so say Canada ma 200 million. Ana sem ko wi court. O ma wo sai? O ma 10 million. Ba obeka ba chire obeka say o ma wo sai? Also, I feel the 200 million. Hey! What is you? Asa agro. Papa, agro. I didn't give you court. But I don't cross your bank is on for documents from one farmer. Yes, sir. You are Maduma. You are my judging that. Mennim. Namen Puana. Hey! Oh, Mennim. Yakatoso. Ne ko to se da okay ana put this in ko eta se ba de dia ngan zu de na ko to afia me ba o papa me ba boa me enti nipa no onya daje ba gina court say o ma wo 200 million se fato ne ho papa min kem ko pumpu edipe dan so ina bem abre ye 100 ye 10 million 1000 Ghana cedis Meka chira me da pem dem ko iso to ko nu be se so de gna hey am 200 million em ko am 1000 Ghana cedi 10 million eti asem bi say wo dance ni ne hwan o me dance ni nyankopon papa me dance ni nyankopon ko an hey papa ye ko ba me si ye ko ye edu bi ko ba e sa to ko to ko o ma so ka me ma nkwa bi gwa to de tia me so ko ko pu se ye ko ya da afi ba ko 10 million adane 200 million 200 million meje awoje kaish hey ye se nyamo bo se o ma mo twen kan so atu ni pass no e wade ni hu twen nyamo bo amen amen na so bo ni na twen na nche amen nti e wi de mo di asem kase pa na ta so mpa mo asem kase pa na wade nka mo on kan so ho hey abrabo we yankwa ye beji ani su o ripu yankwa ye beji ani su o 10 million was it 200 million ubetua hello good afternoon me pacho ho ye na me adom no to yankopon adom menim se wa boto ani bro na me pacho producer the friend aha na me ni go nti e chere o friend yo movie akata so on transfer mate na papa nta kama ye kan me ba branch e ba ko yes see Jesus Christ. Me yonko a we ye church member. O papa de ka tele me bana chira me fa 6,000. Ewie ya. Apani di kosia da me fie se obego me beni tu. Na me ka tire papa na ni abuafo ba ye ke. E ba no kura wa tu kwan. Ndi sebe ya omoma me bana mra. Yes. Na me de me do for me wo nyame. Enti omuma ya ma ya ho boso me nsa.
ya da chikro application to aboso ye ma boso na mi nti o ma me na o twi ana me da na se no mo koe o beje di se ne papa ne ye fie no aniama kura ya basa e wo boso ni I think I'm a bema ba ko pe no o ho o do pa aklana to achini and you obetimi twa sam to obi so ma me jai fata the spono me na me ka kire o opam na fatao opam na fatao na ya me ka ni ya me sura mo ni program ya mo yi ya me mo na minimo mo pa dia kire amen na minim amen me da say 0543989989 0247989989 Yenin komo hello Nyankopon adom boss now so ayo momo moni aduma pa na mi sha amen nchose so wo kan no na bi wa kodie the family teacher adreni won wo cha dia pa wo ho ana ma ko wi agan ana wo ye brebe ori ko hye ma no abo odi ko hye ne mpase ahwan ye di ma no ko tun wo se hwe e dia no nyame nko ho me ni asimasi teacher adreni na ko wi aye Jesus adreni pa panimo nti se teacher ni o to mi enko e ko hwe ne mpase no bi na hwe hey eja teacher ni na minim Jesus soon papo ko ko da konfo ana man fo timu nyan eja wate ha e wo mu a bebo sunu mi nsa na 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 nuka fi na market be boapa me hele di ko hye ho no no ka ho ani ase yi na dia wi nso ai ti also bo se fa no akodia gene ko fa ko ci ase asoro kura no for ja bobodia Jesus e kan ya ni jaye ena ma no wune ntinja su dia ya mo ya dia pa wama o yonko aduma bono pa hwese wo kan yo enye nyame fafi a enkokosa no akonfo sa papa medase yo na mu ya juma amen 0543989989 ena 0247989989 ewurade nyamea hello good afternoon nyankopon ada roma eye yeni nkomo amen na minim aja ma ko fe pa na me boso na chere mo ye ni nkomo ye kapten ni ya ni se fe me job the patient totally no people can stop ma to ko ni ko ya yo sai de breme wa aso de ba na fona na wa ali ga du se fe breme ni so ko ya na se na ko bo na na so ne na teachers ni na twen na ni ba no so teachers se na ma to ni ko ni ni to ose waton ni nkonwa adi ton nkunya the family na ko se ni ya be na tre ni sa ya pa ni se ble eti mi de na ni ni pa ni jaw mo gade na ni bona le ko na to ni so hey aja no ya ni ki ona ni sira mo pa amen na minimo hey na minim libu akofa asema ba o wakofa asema ba wie pa efiri se wokoba ye de de odi abaso pa fa ko na yenhwe hello good afternoon me pacho boss ye ni nkomo wate
Okay, boss. Oh, goodness of goodness. Goodness of goodness. Lipu, Raf Chick for Unim Raf Chick Clinic. Was Sunyani abisim. Yeah. Na, almost say, Mencancho says, see idea. A banner say, was soon a how, a hunimu how, Anna utrot. Oh, utrot. Yes. Ya come when you abo my from ENT. What you say? Ear, nose, throat. Ha. Sa ENT treatment no say de ya de ba wo doorstep. Ya de bia toa. E wo yesu nyane ha. What you say? Enti de ya kan nyina na say bo modern a na etura mika na ebra raf cheek. Say ya de consultant obi o ye adwuma e wo Kolebu teaching hospital and ye de naba. What you say? Enti enye bete na ono no oye expert e wa asonyade hwenem yade ene minim yade de oye expert and ye de naba. Edu obi ono ye adwuma e wo eye eyi de enya asam ketwa. Edu nim se ye pese oni ne di asiamu one on one nyame ya adomu a eye memenenda busumwe ne da toso aduonu mienu 22nd eno de onie na hunsunie na waka wasem nyina de akere no waso eno ne ade jade bia wo face bia no na waka ho asem de ayede e de akere na ne na di nkomo na ono so anya adaje ahwewo ya seda ne ato ensa afre no entansi o entama nte raf chick ana de naba na mamenka nche se raf chick nso so ho OPD adwuma wo ho clinic ankasa ana inpatient surgery ahodo nyina so ye laboratory ahodo scan ahodo ana ECG ana afenso so gynecological services ni nyina so ye what you say enti oba raf cheek clinical ye be mo good services wangasa abebo nsem me pa cho fra raf cheek empanimfo e wo number we so abisim Jenny Gesa junction hwa na raf cheek wo clinic kese me kura dey have friend hospital what I say because they admit e bibia o ndibo modern nebra number na 0208 119 638 0208 119 638 raf cheek clinic no me pacho property electronics or say pre papa preko property electronics pre papa preko se say do obi anya bibia to obi anya bibia baby a woto electrical gadgets bia jato because yaba property aba Sunyani na ye prayer say property baba na nyame aya adom property aba affordable prices eba ne say freezers fridge enum ne ade me pacho enketo ne akese for commercial and domestic use say we use the fear na say we dey boy adwuma wa abonten me pacho your property they say so property one ukoto ade no we eba ne say washing machine your washing machine ahodo different types the yes niema na asa dry your property na omo niema no hu papa to an extent say energy no wo form energy consumption no e wo form enti we use property a on top power bebre o we use property niema on top power bebre your property gas cookers property microwave ana afi property oven ana afi your iron blender kettle rice cooker hodo ni nyina your property na unim say ya no apart from say ye we products no yes our other brands enso so e wo ho wo ba ubenya ato se bia wo pe LG wo pe Nasco wo pe hwan ni nyina ba abenya ba ye de property yes pre papa preko na ho ntow pre papa preko na ho ntow Sunyani wo be hu property e wo OA enhwe animu wo pe OA opposite pepe OA opposite pepe ena ubehu property for na ono omo edi enkommo so ubetimi afre property ewo 027 326 0606
027-326-0606 anase o pedoso poetu na so watumi adigwa ebia wo fa ne ma tonton fridges no ne gas cooker eno ne rice cooker no ne ade o pese o je ne ma ne bi ewo property wono mo a onso frɛ 0508 10833 0508 10833 ofra na woni yen edi nkomo me pa cho ba men kanchira o senya me ya adomo on the 12th this week and na 11th me bo e dey 10th e 11th ni wuku ade ye edwada branda wuku ade ye na prophet Samuel Addison abedwa prophetic dominion Sunyani prophetic dominion me ne papa betena fia ha di nkomo one on one wuku ada me ne betena fia di nkomo one on one ama abete papa nka wia me ne betena sese be di nkomo ama abe feel the power of God yankopon di to me bi ama no papa no wa bene me na mka kire oba me kasa me kan program was man peja mata ade wa bene me na me ka kire Prophet Samuel Addison Sunyani Elizabeth International Conference Center Dumedie no baso gidi odi abomoden anwumre no nsia bia entu kwada bete ne nkansa na anwumre no nsia nadu no hu se papa aba wabini o Samuel Addison Gospel Outreach Ministry ana di Dumedie ne ba eye Sunyani prophetic dominion tie eye prophetic dominion ya the basis begina ba bia ya the basis begina odi afaka ni bi ne be pie mo Israel ko free be pie o keke Kuzuni Enterprise men kan cho se ono no e ba ne se sunflower oil papa Kuzunia sunflower oil ana afen so baby comfy baby diapers comfy baby wives ana afen comfy adult diapers ni nyina Kuzuni roll-on ene perfume papa deodorant papa ni nyina Kuzuni Sunyani New Town the number is 0243 432 666 0243 432 666 ba Heba Center esemen kan cho se do mpemu yade de se owo bi a tuturamika na efabra ban ho ono beboa wo na watu wudo mpemu yade na arthritis obetu ase de ama kama wo de wo chibramu pa yo ya etwu wimwim eso sisi me pa cha bomode na fa kodan ba obeboa wo obi wo no ma ne nsa ne na bi ne nsa no ehwihwan na beti no eyiyi sa bomode fa kodan no obi wo so na bakon mu ye ne ya sa wo de fa kokodan no me pa cha woni mu obi a wo wa akom yade anase obi a wo obi a owo akomi yade anase ye friend say twere bomoden na fakodan obi wa adwemu ha kakra fakodan no ba wa aduro ode beka no ebekọ Sunyani area 4 magazine wono mo a ba bia presby aso ne wono unity presby unity congregation bomoden na fakọ na ekoto ba the number is 0244 988004 0244 988004 the number no my head that okay manchi biscuit CBL West Africa for na akofade aba yes say we need reason bi abeka kire say wunya adwuma nye enena yes say wo person ye retail distributor frey your number is 0244 856141 0244 856141 your biscuit edawu me na meka kire your manchi anytime cracker manchi ginger biscuit manchi digestive biscuit manchi milk crunch manchi milk shortcake bread biscuit and afeso your manchi jam biscuit ni nyina ya beji bi cotton na nyamfa so Vodafone na dam promo eno no auto credit a free 5 cedis eko bia yani ya sabo ano ani arefa no 20% ne dia to mobile wallet ne so e dia amount Vodafone cash wallet no ne dia to mu dia amount kron na dem enti ya dem promo Vodafone or say further together enti recharge 5 Ghana cedis and more and get a return of 20%. Pow on dem no V22 body cream papa e ma wedi ani sei swatch wedi aba kama eno hu mani jofori kala untimi hwe no kala ye fe V22 body cream e ma wo fia het sra e ma so sra
enya asam keto akora wo hwe me kalam bi si afidie so a wati me ho me pa chaw baabi a ye ton eye cosmetics bi ankunum ne ade bi akọkọpẹ bi number ni 02644100099 02644100099 your number eno no abusia ene prophet